YouTube channel pini ni di labang so video ke first lo la si nang litum kaduk kawi ta nang subscribe don tha la pen like share nang lit jirpi doan phantat pi ik tha la pen nili first video pen da pini nang litum phan ko pilo la ke DMAS putak sini liang than ponji la si tangte a video le lang tangte a video le pangcheng ponon na D mane take copy lo divide di divide karuben pupo ketak di M mane lake pilo multiply di karuben pupo kapakam ako next nam thulu na next ke copy lo lake A di A mane addition karuben pupo kapang room ako next ke pilo S mane subtraction karupen pupo lake kithan di minus tatang ten ni dak isi question bonai po dak la claim le ako lang pon thuluna di suppose question number 1 ni ladak tok po question number 1 long ni dohi dak pilo suppose 1 into 1 plus 1 divide 1 minus 1 pakai join nai question si nong tum handak nampak lang pon po tang te to pas le pangcheng pon na itum ge claim ning ke laso arul teng pen la DMAS rule pen lo nasi pas ke divide si claim ning ke di divide kono lo do te la hen lo di nasi la tumang bong si itum claim nang po nasi dak pangcheng no nang la 1 ta la 1 chiwang thot po la into ta into chiwang thot po ako la so plus ta plus chiwang thot po ang pare non la pen la si divide nang po 1 divide la 1 pen la 1 hian jan divided pute ko an lo circle ke 1 silong chat po di ang la so minus dak minus chiwang thot po la so 1 ta 1 chiwang thot po ako itum non next lang po nang non next itum iklam ning ke multiply ke di kalwi pun po kapakang di multiply ko nan lo ke do plute sorry lahen lo di ladak la si lahen lo itu muklan yang pila si la 1 pen 1 into the take on lo answer ke lo inke 1 di angke la so plus ladak plus chiwang thot po la so 1 ta 1 chiwang thot po la so minus ta minus chiwang thot po la so 1 ta 1 chiwang thot po di la ke la ansi jut ko lo di non next tum kilang dam ning ke add di addition di la kapang room karuben upo kapang room pasi ka kapang room konan lo kedo te la hen lo di la si la 1 plus 1 pulote dakke 2 lo di la so minus dak minus chiwang thot po la so 1 ta 1 chiwang thot po di angken last itung kilang ning ke pilo subtraction di subtraction pilo pulote karuben la ke kithan masi non la 2 pen 2 upon 1 han pet te ko andola answer ke 1 di la ansi la so question ma ke jukolo pare next question ako ki join nai question nili nang set pipo ada amat hala bang ang lang non video ki cheng pen ki jut nang lang clear not ang pare question si DMAS apu thak claim mo phita chini thot po wasi nang tum ang ton penang langon lamot video skip rinot di than rinon lapun nang langon plero ang pare question si mo phi DMAS apu thak DMAS arul apu thak claim ning ma ang ton thek pa mika po to tang te ni dak isi ako question set thulipo la dak ni question ki set kam ke 1 side ma di non ki 2 side de pa ako ni baklang pon lipo di 2 into 2 divide di 2 plus 2 minus 2 lo ta ang pare laso rule teng no itum pas kelang dam ning kenalo divide silang ning ke di divide konalo ko do pute la hen lo di lasi las
first ke la si dak la device si claim of prang ning ke di la si la 2 ta 2 chwang thot po la so in 2 ta in 2 chwang thot po ang par la hini in divided 2 divided by 2 ke an lo ke answer ke la ke 1 di 1 1 long lok po ang par ke la so a plus ta plus chwang thot po ang par la 2 ta 2 chwang thot po la so minus ta dak minus chwang thot po la so 2 ta 2 chwang thot po ang par non next itum ke lang ning ke pilo m ke di m plote multiplication di karbian pupo kapakam di lasi la 2 pen 1 plote 2 1 ke ko an lo 2 di ang par la so plus ta plus sewang di po la so 2 ta 2 sewang thot po la so minus ta minus sewang po la so 2 ta 2 sewang thot po di la sila an mang ke la an jut ko lo aku next itu lang nam ning ke a di a plus plus ke addition karbian pupo kapang rum lasi 2 plus 2 ko an la ke 4 di ake la so minus ta minus sewang thot po la so 2 ta 2 sewang thot po di ang pare da itum ko an lang lo ke laki ko an lo 2 di answer ke 2 lo asi la sonni bang ke ansi jut ko po la pen ka prek aku son ne dak nang set pitulu po point number 3 ke di dak suppose example 4 into suppose 2 ambar ke dak plus 3 pitun po aku divide by billion na divide ke ko ano dak ke suppose 1 lo de par ke last bang ke minus awelang ke di minus ni dak ano 1 di pota to ang ke lale claim thulo na itu first ke lang nang ke konat lo ke lang ning ke divide ke di divide pote la di asila divide nang pol hai ke wang thu thot po kaya ting si la 4 ta 4 wang thot po la so into ta chewang thot po la so 2 ta 2 chewang thot po so plus ta plus chewang thot po ang pare non la si divide nang po di 3 divided by 1 te an la ke answer ke long di ke 3 si te thot po di 3 te thot po ang par la so minus ta minus wang di po la so 1 ta 1 chewang thot po di ang par ke next ako lang am thulu nang la so next ke lang nam naing ke into silang naing ke di la si into konan lo ke do te la tum hini han lo di la si la tum into te ko an lo 2 4 are 8 long po ke di la so plus ta plus chewang thot po la so 3 ta 3 chewang thot po la so minus ta minus chewang thot po la so a 1 ta 1 chewang thot po ang pare ako itum lang dam lo na no next ke pi lo add ke di add pote plus ka pangrum kona situ ma pote la hen lo di la sila pen la pangrum pet pote 8 pen 3 pangrum pet te ko an lo 11 di 11 angko la so minus ta minus chewang thot po la so 1 ta 1 chewang thot po la si ako latum phan ako minus pa ako claim thulo na latum ke ko an po 11 pot 1 than pet te ko an po answer ke 10 la so question tal ansi jut kok lo di to binigan te la dimas aku thake la an le chathan lo na mu belegar ni le aku chathan thulo na to de chok lo de video ki cheng ben ki jut nang lang non thor bot la sin neli hin pen la nang lit non phan sorry akachoro pajer iblo tang te puthot next video long le litum chetong thulo nang bye bye take